Samuel ni na bungsom ni Siba helna Juan Benjamin mi Bikri tapa Siba Belial mi khat a hi aman pengkul amuta Davita tantuan inei ke wa jasi tapa a leng golwa ding inei sam ke Israel mi te o napuanin lamchia tua payun achi hi huchin Israel mi teng teng in David azui u alengat santa al sanwa Bakri tapa Siba azuita u Judami ten Jordana pan Jerusalem pha in akumpi pau alen tinten uhi Jerusalem a aina David ahong pai hi kumpipan nume som ameite in ngak dia akoite api a in khata akhuma anek dingu apia in avaka himale amaute akithwa pi ke hi kumpipan amasa kyanga nithum sungin Judami te hon sap khom sakin la nangleng hong om samin ache hi huchi in amasa leng Judami te samkhom ding in akwana himale ahun se saksang in ava tam sot zota hi David in Abisai kyanga Bikri tipa Siba in Absalom sang in ipoyu akhoi zodia ya no topa mi te pi in la del un na topa mi te pi in la del un hujilo in zo khokul neya alut man dia amu phak lo in kha swa khading achi hi hujin zo ab mi te keret mi te pelet mi te le ami hating teng u ama ki zui kheta u Jerusalem apan Bikri to tapa Seba del ding in apot kya uhi Gibeon aswang omna avatun un amasa in amaute anadon hi jo apin kidona van asila atunga nam saw apai to konga ka akwa hi mailama apai kom in huai nam saw aphoi hi job in amasa kyanga unau pa honna ho na hoi tadi namo achi hi huai khitin job in amasa top ding in akhut taklam a khamul aman hi himale amasa in job in atoi nam saw alim sakke hi job in agila adota agil zang tele ang te atol khezung zung adot tuan non ke hi huchi in asita hi job le aunau pa Abisai in Bikri tapa Siba adel uhi akyanga job mi te lakatang wal khat adinga job lama pang le David lama pang pe ma in job zui hen achi hi amasabel lamlian lai taka sin akidia ana lum hi huai mi teng ding di de amu in lamliana pan amasa luang gamlaka aswan akyanga hong pai pe uma khol zela amu ziakun puanin atwamu hi lamliana pan swa kiak ahi nung in Bikri tapa Siba adel ding in meeting tengin zo apa zui hi abel le betma ka pha in Israel nam teng le ber meeting teng aton veka amao kikai khom wa ama azuita uhi bet maka abela ama umwa khozul aleng achiang leiche khozula lei achiang wa kul zula ading uhi zo ap kyanga mi omteng tengin chim sak ding in kul akho ok uhi huchi in khwa apan numei pil khat ahong ki ko ngai un zo ap kyanga hong pai zo ap kyanga hong pai nai in na kyanga thu ka gen ding vachi un achi hi akyanga vanai in numei in zo ap nahi hia achi hi aman hi e achi na dong hi huchi na kyanga na sikhanu thu gen ngai khedi achi hi kangai hia hi achi hi huai numei in nidang lai in abel aki kum nge dingu achi zelu huchi bang in thu atop sak zel uhi ke Israel laka kitwa udle mwan huai mi te lak khat kahi nangzo Israel
khwa a khobul pi pen hi sia tum na hi limve bangjaka to pa go nomwal tum na hi achi hi zo abin adonga huchi bang hi zen zen ke nomwal hiam hi sia thiam katum a hi ke him hi huchi bang thu a hi ke a Ephraim tangam ami bakri tapa amin siba in kompipa kal in David hil hial kal in akhut alika ama hon pe khele uchin khwa kapot san mai ding achi hi numei in zo ap kyanga ngai in kul apan alutang lot hiak a hi ding achi hi huchi in numei in apil na in mi teng kyanga avapaya bikri tapa siba lutang atan wa zo ap kyanga alon hia u hi huchi in pengkul amuta amau puanin chiata amau puanin chiat zuanin khwa apan apai ita u hi Jerusalem kumpipa kyanga Joab apai ki ta hi David miliante Israel sepai ting teng heutu Joab a hi Jehoda tapa Benia le Keriat mi Pelet mi te heutu a hi Adoram phutlu in sem diagoi omte heutu a hi Ahilut tapa Jehoshaphat tanchin gelmi ahi Shiva lai gelmi ahi Zadok le Abiathar ahi le Siampute ahi Jair mi Ira leng David vai hom tu lian ahi